हेलो लोगोफोर आंनि दिमारसिन नोंथांखौ गासैबो बरायनाय थाबाय आं दिनै हरिनागुरि शिब मन्दिरनिफ्राय दै लायनो होननानै रेलि खालामदों बिसोरो थारमाने दुर्गा फुजाया थारमाने बियो गल्डेन जुबिली खुंगोन देग्लाय ओरैबायदि गिदिर खालामगोन बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो हायो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिबा भिडिअखौ हेलो लोगोफोर नोंथांमोना हरिनागुरि शिब मन्दिराव दुर्गा फुजाया ओरैबायदि गिदिर जागोन नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसो जायोबा फैनानै मेला जाफैनो हागोन मेलाबो जागोन ओरैबायदि मानसि जागोन लोगोफोर बोसोरे बेयावनो दुर्गा फुजा जायो होमबाबो देग्लाय गल्डेन जुबिली खुंदों बेनि थाखायनो देग्लाय बांसिन गिदिरसिन जागोन मेला गोनां जागोन नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन थारंआव दै लायनो थाखाय हेलो लोगोफोर नै थारं दै खाथियाव मोनफैबायानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो भिडिअखौ हानायखिनिखौ आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर अनेक मानसि जादों जय माता दी जय होयै होयै आवगायगासिनो लोगोफोर बिसोरो नायलांबाय था आं देखायनो नाजागोन ब्रिज गेजेराव मोनफैबाय लोगोफोर फुजाखौ मारै होयो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायनो नाजागोन आं हानायखिनिखौ ब्रिज गाहायनिफ्राय ओंखारगासिनो लोगोफोर लासै लासै साफा साफा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखारगासिनो लोगोफोर गाहायाव ओरैबायदि मानसि जाखादों बुरि बोराय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज'खा लोगोफोर ओरैबायदि एक्टिभ जानानै खामानिखौ मावखादों बिसोरो ओरैबायदि फुरथि जाबाय नै मोसालायबावबायसो सेराव सफैबाय हानायखिनिखौ नोंथांमोन देखायनो जागासिनो दै सेराव सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंसिनि देखायलांगासिनो नायलांबाय था हानायखिनिखौ देखायलांबाय थागोन लोगोफोर थारं दै जिङाव रेडि खालामगासिनो लोगोफोर
Pura ready खालामगासिनो लोगोफोर फुजानि थाखाय फुजारिया फुजा जारायबाय हरि ओम सबैले गंगाको चिन्तन गर्ने ल र हामीले यहाँबाट लगेको गंगा यो जल अहिले यहाँबाट लगेपछि तीर्थको समान हुन्छ त्यसैले पर्सिको विसर्जन गर्दा घरमा पनि लिएर खिच्ने यो कलशको पानी ल गंगालाई यसो चिन्तन गरिदिने हरे ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु ओम महातीर्थेभ्यो नमो नमः गन्ध अक्षत पुष्पम समर्पयामि अहिले होइन यसो हात जोडिराख्नु नि तपाईँहरूले अहिले नदिनु अब अरू पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मुखे आचञ्जलं समर्पयामि सर्वाङ्ग स्नानजलं समर्पयामि अब धूपम दीपम ल अब धूप बाती गर्दिनु त यो घिउको बाती बाल्दिने अनि अगरबत्ती पनि भइहाल्यो बे थारंनि दैखौ बिसोर फुजा होनानै लानानै न'आव दै सान्थि बादि सारहैगोन आरो बिसोर ना शान्ति बानायगोन बिसोरो बे दैखौ थारंनि दैखौ बावनो दा फुजा होगासिनो ओम चंद्रमा मनसजातु धूपमाग्रयामि दीपं द्रव्यामि नास्तिले गर्नु न अब अष्टप्रक्षण भने यसो हात पानीमा पानी हाल्न लाउँदा अब हातमा यसो फुलेर हात जोड्नु फेरि नै गङ्गा माता तपाईँको हामी यहाँबाट जल लगेर हामीले उहाँ स्थापित गर्छौँ 9 दिनसम्म सबै विघ्न बाधा नभई सम्पन्न होस् र सधैँभरिको हाम्रो भक्तजनहरूको जीवन बितोस् भनेर कामना गर्दै हरे ओम माताजीलाई पनि यसो ध्यान देवी प्रपन्न कि हरे प्रसिद्ध माता र जगतो खिलाइछ प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायति रामेश्वरी देवी चरा यहाँ लोगोफोरनि गासिबो रेडि जानानै दंजोबो सोरबालाय आं दा बे दै सेरावनो दङ लोगोफोर सोरबालाय फुजा होगासिनो ओरैबायदि मानसि जाखादों ओरैबायदि सान्दुं खरा लोगोफोर Dalam video ini nama jumpa like, share, komen, subscribe kalau ग्रामस्थले कोक्राझार बिटियारा ग्रामस्थले हरिणागुडी ग्रामस्थले संवासरे कन्या राशि राशि सत्य विशिष्टायम अद्यह भन्ने सबैले आफ्नो आफ्नो गोत्र सम्झिनु ल मम शोभायात्रा कलश यात्रा सहित आदि जलम निवेदयामि ओम सहितादि नुवरिष्टाभ्यम पूजायामि नमस्करोमि हरे ओम सहितादि कायिनी वाचा मनुष्यत्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रतिज्ञा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि नारायणायति समर्पयामि नारायणायति समर्पयते अब यसो सूर्यलाई अर्घ दिन्छ उ त्यहाँ एकछिन अगाडि गएर नि उ त्यहाँ अगाडि पनि यसरी पहिला अर्घ दिएर
लोइ माताजी तपाईँको यो पानी हामी लाँदैछौँ भनेर पहिला छौ हरे ओम आकृति नरसा प्रथमानो निवेशयन् मृतं शरण सविता रथे देवजाति भुवनानि पश्यन्य हे सूर्य सहस्रकृते फुजा होनानै दैयाव हगारहरबाय लोगोफोरनो बाथिखौ फुजा होनानै दैयाव हगारहरबाय लोगोफोर थांबाय बियो गोजावनानै लोगोफोर एबार दैखौ खावखांबाय लोगोफोर खारंनि दैखौ खावखांबाय लोगोफोर नायदों नोंथांमोना फुजा जोबनाय लोगो लोगो दै खावखांना लांसिगोन बे दैखौ खावखांना लांनानै बिसोरो मन्दिराव दोननानै न' दै सान्थि खालामना सारहैगोन बिसोरो दैखौ खावखांबाय लोगोफोर बिमा गंगानि दैखौ खावखांबाय बिसोरो बेखौ लानानै थांसिगोन लाना थांनानै दै सान्थि लाबाय नै दैखौ जानजियाव फाफेननानै लाबाय दैखौ दा बिसोरो गोसो बादि न'आव लाना थांसिगोन फुरथि खालाम गान खनै खनै बिसोरो दैखौ लाबाय दिनैनि बे हरिनागुरि शिब मन्दिराव जे 50 इयार्सनि गल्डेन जुबली फुजा फोरबो फालिनो नागिरदों बे फुजा फोरबो फालिनो नागिरनायाव दिनैनि बे खारं दैयाव जे दै लायदों ज' बेखौ बे दिनखौ दिनै मा दिन होननानै बुङो आरो बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो आच्छा गोजोन्थों बयखौबो खुलुमबाय आं माबा हारसाजों बुंनोसै बर'आ बारा मोजां जाया नालाय एसे बावनाय बादि जाबाय बुरायबाय नालाय আচ্ছা জি হোক আজি আমার যোনটো শ্রী শ্রী দুর্গা ভবানীর প্রথম প্রতিপদা তিথি উপলক্ষে আমি যোনটো কলস যাত্রা আরম্ভ করি ইয়ার পৰা পূজা মণ্ডপৰ দুর্গা ভবানীর মন্দিৰৰ পৰা গৈ তারং নদীৰ পৰা আমি কলসত জল লৈ আহিছোঁ এইটো কলস যাত্ৰা বুলি আমি কওঁ ইয়াত আৰু আজি প্ৰথম প্ৰতিপদা তিথি এই দুর্গা পূজাৰ যোনটো হৰ্ণ জয়ন্তী বিষয় ক'ব গ'লে অলপ মই আগুৱাই যাব লাগিব কিয়নো আমাৰ এইটো দুৰ্গা পূজাটো শুভাৰম্ভ হোৱা আমাৰ 1970 চনৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি 2020ত আমাৰ গোল্ডেন জুবলি মনাবলগীয়া আছিল আমাৰ উৎসৱ পালন কৰিবলগীয়া আছিল কিন্তু পেণ্ডামিক সিচুৱেশ্যন বা এই যে কোভিডৰ কাৰণে আমি মনাব পৰা নাই এইবেলি আমি দুর্গা পূজা পালিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত আমাৰ এই অঞ্চলৰ হৰিণাগুৰি অঞ্চলৰ বড়োৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোৰ্খা ৰাভা গাৰো ৰাজবংশী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সহায় সহযোগ আছে আৰু আমি আগলৈ যেটো আমাৰ আজি প্ৰথম তিথি প্ৰতিপদা তিথি তাৰপিছত আজি
আজিৰ পিছত আজিৰ ছেকেণ্ড দ্বিতীয় তিথি তৃতীয় তিথি চতুৰ্থী পঞ্চমী এনেকৈ কৈ দশমী তিথিলৈকে আমাৰ যোনটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব 10 দিনীয়া তাত আমাৰ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি ষ্টাৰ্ট হয় আজিলৈকে কেইদিনমান থাকিব? আজিৰ পৰা আপোনাৰ আজি ধৰক আমাৰ 26 তাৰিখ 26 তাৰিখৰ আমি যোনটো প্ৰতিপদা তিথি কলচ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই সুবাদতে মই আপোনালোকক সকলোকে আহ্বান জনাব বিচাৰিম আমাৰ যোনটো সপ্তমী তিথি 2 তাৰিখৰ দিনা 2 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ বিশাল এটা আমাৰ যোনটো গোৰ্খা ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক বুলি কয় এইটো নৌমতী বাজা এইটোলৈ আমি শোভাযাত্ৰা কৰিম। এইটো চৰৈখলালৈকে যাম আমি ইয়াত 1টা বজাত সকলোকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এইটোও আছে আৰু আমাৰ আজি যিহেতু 26 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 5 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো থাকিব। আপুনি ৰাইজবিলাক কি ক'ব বিচাৰে? ৰাজ্যবিলাক মই এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৰাইজ চৰৈখলাৰ ৰাজবংশী সমাজ সাঁওতাল সমাজ গোৰ্খা সমাজ তাৰেবাৰী বান্দাগুৰিৰ বড়ো সমাজ আমাৰ হৰিণাগুৰি গোৰ্খা সমাজ আৰু আমাৰ নলবাৰী ধূপগুৰি বা বেলগুৰি সকলো ৰাভা সমাজক আৰু বড়ো নলবাৰীৰ বড়ো সমাজক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত যিটো গোল্ডেন জুবলি উদযাপন কৰি আছোঁ এইটো কেৱল আমি যদিও আয়োজন কৰিছোঁ এইটো সমূহ ৰাইজৰ হৰিণাগুৰি সাৰ্বজনীন পূজা বুলি কৈছে। এইটো সাৰ্বজনীন মানে সকলোৰে এইটো পূজা বুলি ভাবি যাতে আপোনালোকে আগৰ বছৰত যি ধৰণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছিল এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কমপ্লিট আমাৰ ৰাভা বড়ো সকল আহিছে। তেখেতসকলে অলপ পিছত অহাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই কলচ যাত্ৰাত আগভাগ ল'ব নোৱাৰিলে। কলচ যাত্ৰা হৈ আহি আছে তেখেতসকলে আহি পাব আৰু 2-3 মিনিট পিছতে আহি পাব। তেখেতসকলৰ লগতে তেখেতসকলক সহযোগ কৰিব।